Yebo. Yebo. Inja. Ngiyaphila. Hayi siyaphila nathi. Nase ngibona intombi buya la ma-suitcase kathi kwenzenjani? Ngimtshelile ngathi is enough. Ngazi ukuthi into ekhuluma wena ukhuluma ngathi kuthiwa kumbe uphume ngaphandle kumbe angathi kuthiwa wenze enye into enkulu emasakela kodwa mina ndingakuphambanisela ngathi. Ngamphambaniselanga kodwa ngilezihlobo lami ihlobo ziyabe zibuza ukuthi abazulu umama ongizala lami ufuna abazulu. So lapho nje ukuthi umuntu ongaphiwa inzalo kamelanga yenda. Kanti abantwana bavela kuNkulunkulu. Abantwana bavela kuNkulunkulu wena waye umjaji. Uyam-abuse phela lo muntu mawusenza so. Uyam-abuse. Selihlela iminyaka emingaka. Miningi iminyaka eselihleli bekumele le ndaba uze la uqale phansi sikhulume kahle. Njengomdeni. Wathi ngimtshelile umuntu iproblem yami lami le pressure ezihlobeni zami kazali. So kokhala lami kuyakunike ipressure ngoba yena ngibona umna wami ulandele emuva selabantwana bangithuma. Nomfazi wakhe uthethe umfazi wakhe manje kathesi balomnye umntwana futhi omncane. Kambe indoda engangakhuluma ngokuthi ubani indoda engangawe uyekhuluma ngokuthi ufuna ukwenza lokho okwenziwe ngumna ufuna ukwenza lokho okwenziwe ngokazeni. Kanti khona i-competition yini? I-competition yini? Ya but mina nje it's enough is enough. Ngicela ukuthi move on. Nxa ukuthi mina ngizala. Nxa ukuthi la kazi usibone. Ngizothi move on. Mahlalela. Sicela sike sihlale phansi njengefamily sikhulume indaba le. Sihlale phansi sikhulume. Awufiki nje akuchayela enhlizweni ukuthi umntwana lo uzwa njalo enhlizweni. Kambe sure. Awulandaba lakho vele. So ngezindlela shuthi lokhu gender based violence le. Yiyo kahle. Ingathi uyayazi futhi uyiqamba kahle yiyo kanye. Human abuse. Uyam-abuse. No, uyam-abuse. Mina kangabuse ukuthi ngithethe izoyihloko. Kaku-abuse. Ebantwini mhambisile. Uke waphuma wangena ngela. Ngila mali. Manje isiqinisho sokuthi kazali usithethe phela ungazange uphume la. Usithethe nga? Ungazange usiphume la uye ebantwini or uye kudokotela. Umse noma esibhedlela noma kuphi. Hayi, akukho kuhle. Ukumchaya umuntu wakwathone eqaqabulwa ngezambo ukuthi ngoba kazali. Ngaxolisa. Hayi. Nami ngizabenza kuya kini njengefamily. Sizabona lapha sisenzile. Kodwa wanti uqala thola yakwazi ukunika omunye. Nxa ukuthi umbethwa kuyahlula. Ngaxolisa. Uyabuza phe njengefamily nanti kudala wathiwa nxa ukuthi vele kunzima asibekeni ilanga amahlalela ubuye sikunika omunye makumele sikunika omunye kusifuna ukuqala sibone ukuthi kati kuyini okumenza kube nje lokho phela kuyasokusiya ngokuthi naye liyakuhlala phansi likhulumisana akuvume lokho maye nguyokuvuma ukuthi bakithi ngibena umnama abuye ngumuntu akabhudi kuyazwakala. Ngaxolisa. Yebo kufana maye nxa uxolisa lami ngiyabona. Ukuzama ukucontrol isandla sakho lesi kancane uyachaya. Hawu usungugoli yathi wena ohlala uchaya kuphela.